Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakin huan yelekai jong Ryntih Sports Club kalayok ban Rung syaka final jong kalempung yelekai football kablatip kum ke Cmiv like se Premier Football Tournament arhajar khat khandai arhajar arpo ya kabla pelong da kalak se Sports Club katai ke jing yok ban Rung jong Ryntih Sports Club syaka final jong katai kalempung kalawan hadian ba Ryntih Sports Club kalayok ban Korea ke jing job da sigul lanon ya kawai BSC Sheila Harga jing elekai semi-final kabala long hakalai pau tarik ubanai lebiar arhajar arpoar hamadan mau kenjon like se. Shushu ya katai kasi gol jong Ryntih Sports Club layok ban tab da uresan malniang haka minit kabakat lai. Bad uni ujo urang yelekai Ryntih Sports Club ulayok ban khur yakana man of the match. Nakaliang ka tournament committee kalak se Sports Club Kalap pentip baka jingilek kai semi-final kabaar kan long biang hakahinyaw tarik banay yayong arhajar arpoar. Hapdeng ke 7 Brothers FC na Eastern West Khasi Hills, Persya ya Kalamari FC na East Khasi Hills, hakapor arsiteng janin. Para, keluar dia. Bagus. Ya, Malaysia tu. Ya.